Napalabas. Kapilitan ang nakikalay sa ni Tamar ken ni Hidon. Gaputa dapang tanihidon ken kuana. Ariribuken na ti sinamar ken ipapatay na ni Gab. Nasakit tinakam ni Tamar gapu iti pan nakikalay sana ken ni Hidon. Iti kaldawan metlang ti kalaysa. Nagparik na dayta ken ni Gab. Ket di na maawatan tirik nana akas lakailiw na unay ni Tamar. Gapu iti dayta. Inkeddeng na ti agpasaguday tapno sarungkaran na ni Tamar. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Sige, Raquel. Sakayantan ti kabalyota. Wan Gab, sakayantan. Oops! Antilinaya, agpatuloy kamin. Sige, Gab, Raquel, aganad kayo itidalan nyo. Wen, anti. Wan anti! Hi, Nagtungpala kiti bilin mo, Hidon. Amapan ko ayaban ni Tamar. Ngamla dingitag, tajak na pilit. Gaputay mo nagan iti Selena. Katinan kaya ti Rumwar. Iso nga awan, tinaaramidak. Di ko nang kit sinugsugang tapno sa anon nga agsubli dito yung plaza. Di ka agpanunot titikas ta kanyak, Hidon. Tanagtong pala kiti nang ibaunam kanya. Sige, sana bale. Siya kung ti makilangan kadagiti tao, nauray awan ni Tamar. ya! Ya! Yo! Ho, ho, ho! 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 Oh! Nakadanon tan iti pagsarkan ti saguday, Raquel. Wan Gab, kasano? Italita ka diti kabalyota ditoy? Saanen? Aglayon takit di iti balay pangulo. Sige nga ron. Raquel, agkabak-bak. Matakwatan tamatlaang. Noan niya ti kay papananday ka, Gab. Ala, mapantan. Awan ti gwardya dito'y balay pangulo. Ni, adda sumungad. Ni Apong Singban? Apong, Gab, Raquel, Apong Singban? Gab, apok, pumanaw kayon, ikamot laang. Saan arumbang ngay may kayo ditoy? Apong, Amin at tao dito'y saguday, kat adada ijay plaza. Ang amangan no adalat na makakita ka na kayo, kat idanon da kan ni Hidon. ha? Apay ka di Apong. Kan apay amadandanagan ka. Amangan no pagaramidan na kay tidakas ni Hidon, Gab. Iso na saysaya at no pumanaw kayon. Diyak maawatan ti amin, Apong Singban. Ipakaawat mo kumakanyak. Kan anya ti aramidan dagiti tattao iti plaza, Apong. Gab, apok, nagkalay sa Tamar kan Hidon. Anya? Anya? Kapilitan na nakikalay sa ni Tamar kan ni Hidon. Gapo, taada pang tanihidon iti biyag mo. Ano saan na makikalay sa ni Tamar kan kuana? Kati papatay na ka. Katriribukan na ti sinamar. Anya? Apay akas ti tinapasamak, Apong. Apay! Awanan ti adupay asao. Ingkayon, saan arumbang agbayag kayo pa'y ditoy? Ingkayon! Apong, Alan ingkayon, Gab, apok, tamangan no dakas ti aramidan ni Hidon kan ka. anya? Dakas itan ni Hidon, awan ti kabuteng na. Ha? Ala, ingkayon, sakbay nga da makakita ka na kayo. Gab, apok. Ala,
Umay kan, Gab. Mapantan. Maasyanak itinakitak alangan ni Gab. Suwan. Uray siyak. Mariknak mat dayta, Singban. No apay mat na nakastoy itan tinapasamak. Tsak ni namnama dagitoy apasamak. Oray siyak. Kat ni Tamar, adda di tasilid na. Kat sigurado nga agsangsangit latta. Saan ka di pa'y arimwar? Saan pa'y? Ala, agyan talata dito'y sango tiri daw ti silid na. Saan ta apumanaw dito'y? Tabantayan ta ni Tamar. Wan, Singban. Gab, itay tapay anak katugaw dito'y sirok to'y dakkel akayo. Gab, jak ninamnama day jay nga imbaga ni Apong Singban. Kasla jak patyan ang nagkalaysad akin ni Hidon. Idinto ta ay ayatan nakamat ni Tamar. Raquel, Kasano ang napasamak day tagab? Akala at ang nagkalaysad ay Hidon kan Tamar. Idinto ta agayan ayat kayo kin ni Tamar. Raquel, Apay nga intulok ni Tamar akas tati mapasamak. Awan ka diti karbangan nang agkadkad. Kano nagipang taman ni Hidon. Awan la ka din tinaaramidan na. Raquel, Ala, intan Gab. Saan arumbang nga agbayag ta dito eh. Ang mga nusurutan na takit dimat ni Hidon. Kadakas ti aramidan na kadata. Wen, Pangulo Hidon! Kasno tinakita? Kat nagsublidan ni Jay Sinamar. Nasayat nga rod no kasta. Ita, amunan ti amin. Ket amuna matan nga awanan ti karbangan na ken ni Tamar. Pangulo Hidon! Ken nasayat matapimanaw da dagos. Tano saan? Ang mga noon niya tinagbanagan da ditoy, Singban. Anya timbagam itay ken ni Gab. Adda nang idanon kanyak a kinasaritam kano itay ni Gab. Imbagakan ko ana anak kalaysa kayaon. Kat imbagak pa'y anas kan apumanaw dan adagos. Gapo, tamangan no adda makakita sa bale. Kat idanundakan ka. Kat amangan no dakas ti pagbanagan da. Kasta? Mayat. Mayat tayo bagam kan kuha na nagkalay sa kamin kan ni Tamar. Piman matagam. Anya ka ditirik nam ita. Iti kastoy nga aramidam Hidon. Damagam pa'y lain. Naragsakak syempre. Di ka kade makonsensya. Auntie Linaya, nagdiretso ni Gab asimang at ije bantay. Anya nga tati aramidan na ijay. Ha? Apay ngamin? Kan nabiit kayo mo't anagapo iji sa guday. Auntie Linaya, saan ka siguro ang mamati iti padamag ko kan ka? Anya ka di dayta? Kan anya tinapasamak? Auntie, nagkalay sa dahidon kan Tamar. Anya? Wananti, kasta timbaga kada kami ni Apong Singban. Madama ita tiragragsak da iti plaza ti saguday. Anya? Nukasto, sinurutan ni Pangulo Manayon ni Gab. Wan, siyampak. Ay na, madanagan na kanigab. Amang anon niya tidakas nga ramidan na. Uray siya, Apong Bangsalan. Surutak ko maitay ije bantay. Nung kuna na sa anak kanun asumurot.
Nasaktan ni Gab. Uray asino mo't agasam da ita. Tanakikanlay sa iti sabali ti kayan ayat na. Wan nga rod. Ang purburek ti darak iti dayjay ahidon. No saan nakla kumakastoy amay sa apilay. Ang mga noan niya pa'y tinaramid ko kan kuwala. Uncle, Talagang agburburek ti darak iti dayjay ahidon. No adala ko may dito sangaw ang mga no tinupakak iti bato ti ropa na. Uncle, Asipay ni Gab nga apok. Masal na kunay kankwana. Masya na ko na kinigam. Anyamat nga minin ni Tamar. Tayin tulok na nga ang kalaysada kinidon. Saan narumbang nga intulok na? Nga oray payada pang tanidon. Nagbuteng ni Tamar iti mabali na mapasama kini Gab. Nubilang tagkadkad ang makikalay sa kinihidon. nasakit tinakam ko kanihidon. Imbilang kong awan sabsabali iti pamilya tayo. Ngam kastoy ti inaramid na. Ala, ituloy yu ti agsasarita. Surutak da Pangulo manayon kan Gab, ije bantay. Itay ka pa'y adi matimtimag anak ko. Sige anak. Ibagam ti kayat mo nga ibaga. Yibkas mo. Taadda ka dumngat. Ama. Apay akastoy ti naramid ni Tamar. Apay ang nakikalay sa kinihidon. Gab, anak. Apay nga intulok na ti kayat ni Hidon. Narukop ni Tamar. Kat saan nakgayam apod nung ay-ayatay. Gab, Jak maglon, ama. Jak maglon. Narukop ni Tamar. ay ayatan na ka ni Tamar. Amok na ita. Kat amok nga dadakkel ang makagapo. No apay akas tati naramid ni Tamar. Ama. Ngam saan mo kumaaguraan ni Tamar? Gaputa amok ang nalaos ti panagayat na kan ka. Kat si ka mismo ti makapaneknek iti dayta. Ama. Kat iti daytoy anapasamak. Nas kenyag balin ka anatibkar. Saan ka kumaapay dagal itiliday ken sakit tinakan? Laglagi pa manak ko. Adda pa'y bigat. Kat sumangbay ti sa bali manin aragsak itibiyag mo. Ama. Saan ka apaabak itiliday amarikrik na mita? Nas kenyag balin ka kumaanatibkar. Nagdanagakmat Pangulo. Iswa sinurot kayo kini Gab. Siyampak. Gab, kumusta kan? Ure asino mo ta? Talagang agsakit tinakam na. Nang runa pa'y, tanihidon agayam da, tinangagaw kini Tamar. Unyarot. Among Pangulo, hindi pa'y lang amin kat sabalin ti maawatak nga ugali ni Hidon. Siyampak. Kat jaknam naman nakastoy ti pagtungpalan ti amin. Lupay kasta, Gab, saan kumaday ta ti mangdadahal kan ka? Uncle Siyampak. Husto ti ko na angkel mo Siyampak. Isuanas kanyag balin ka anatibkar.
Tapno ka ba ilam asarang tanda ito'y anapasamag kada kayo kinitamar? Naragsa ka pa nagkalaysayo ka ni Tamar, Pangulo Hidaon. Agyaman kami iti ado amakan nga impasangoyo kada kami. Iti da ito akalaysayo. Awanan yaman na. Katagyaman akmat na naragsak kayo amin. Naragsak kami, Pangulo. Naragsak kami nga paiso, Pangulo! Ang mapay asaan na nakipagragragsak ni Tamar kada tayo, Pangulo. Kuha. Kilahat namin na si Makit ti ulo na, iso nagawid. No pa'y kasta. Nakaragragsak ni Tamar nga asawak. Katagyaman nak, tadim maray kayo amin apadak nga agindag dito'y sa guday. Kat na imatangan nyo ti panaglantip ti puso mi kan ni Tamar. Alangawag, Pangulo. Tangay nalpas ti ramrambak. Agpakada kami nga rudan. Kat agyaman kami manay. Tamar! Tamar! Ilukat mo tiri daw, apok! Ay, saan pa yan asumong bat, suwan? Ay, anyang atan tinapasamakan ko, ana. Tamar! Ilukat mo kumatiri daw, apok! Anya aramiden nyo dito'y balay Pangulo? Ha? Ay, bambantayan me ni Tamar. Ala, rumor kayo. Ta saan da kayo akasapulan dito'y? Anya, talaga nagalasan ti ugalim, Hidon. Awanan respetom kada kami ababakat. Gwardya! Pangulo! Irwar mo dagito'y nga agat-daga. Tapno saan da pasalsali dito'y? Wan, Pangulo! Anyan, Hidon. Anyan ti kasta nga ugalim. Ala, rumwartan, suwan. Ito'y talaang asidag ti balay Pangulo, Singban. Saan ta nga umadayo, tagpaliw ta. Madanagan ako ni Tamar. Wen, suwan. Dito'y tapay laeng. Ay, anyan tinagbaliwan ni Hidon. Idi ubing day ta, kakaasyak launay. Katno kasta nga adda maitad ko apara iti balon na ama panag-eskwela. Ikaklat ta. Kamote, saba, wano prutas ama balin na abalunan ama panag-eskwela. Nasingpot ni Hidon, idi ubing pay. Suwan. Idayaw ko launay, idi. Gapot agtawan pa'y lang iti pito. Gamagkabalyo na mapan iti kabisera tapno agiskwela. Talaga nga adda pagbaliwan ti may sa tao. Suwan. Isungarod amalidayanak unay, Singban. Gaputa sa balimot itaan ni Hidon. Agam sapay lakumata agbaliw. Nang runa pa'y tais o titimakder ita apang ulo ti saguday. Tamar! Tamar! Ilukat mo tiri daw! Tamar! Hidon, Pangulo kulig ko. Saan na kayat ni Tamar ti rumwar iti silid na? Agpupuklatan dita. Kayat ko rumwar tagsarita kami. sige. Parakrak mo day tari daw ti silid na. Tapno makastrag ka. Anya? Di mo itulok nga agbalin asukir ni Tamar kan kahidon. Tano itulok mo at ikayat na ti matungpal. Amangan no agbalinan anaturay ngem itisikal. Anya? Sa bagay, pudnot ako ng Pangulo kulig ko. Isa sige, parakrak ko tiri daw ti silid na. Tangay di na kayat nga ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Kagayem, ti yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Kalaleng!